Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata re bolele ka a light worker. Light worker ke eng? Light worker ka Sepeding ka nore ke motho le gore o šomela mo kganyeng. Moshomela kganyeng. Okay? Pele re thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena go lenaneo la rena. Ke a le amogela go semoya gomme ke re na ba maoto le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona, gape ke gopela re le subscribe le like channel la rena le go tla le notification bell gore ka motlho ke uploada di-video le kgone go tseba le kgone re tlo bolela ka a light worker. Light worker goba modirela kganya goba modirela mo kganyeng ke motho e leng gore ke gore o jwale ka re ka nore ke a vase akere to the higher self gore ke gore o jwale a ke ra tsa re vase ke eng. Vase ke plompoto akere ke plompoto e leng gore ka mo gare ga yona akere ka mo gare ga yona o tletše kganya, o tletše the higher conscious, o tletše dilo tše di botse. Ke a light worker kore ke vase le gore motho le gore o kore mmele wa gagwe o jwale ka vase akere and then goba o jwale ka plompoto akere ye e leng gore ka mogare ga yona akere go kore go swantse go be le kganya ka nako tše tsotlhe ga o tshwana ba le any negative energies. Go ra re motho o swantse be motho o mo botse bola ba internal ba ka mogare e seng ba kantle a be botse ka mogare o tla le kganya ka gare ga bophelo ba gage ka gare ga mmele wa gage. Motho e leng gore go na le tše le gore o tshwanetse a di dire, go na le tše le gore ga tshwana go di dira. O ra motho ga o tshwana ba le negative energies mo go yena le ga teteng. And ebile ke yena light worker ke motho e le gore yena kore mošomo wa gage mo lefaseng o tletše go dira lefase gore e be a better place, e be le lefelo le le kaone gore a re dilo tše le di diragetše kua morago kua di dirile ke di-ancestors tša rena jalo le jalo, dilo tše le gore maybe be di sa nyakege dintwa jalo le jalo, dilo tšeo a leke kore a leke go di stopa, a leke go di cancela ka mokana ga tšona. Ke motho o tliša kganya ka ra maphelo a batho and then ebile a improve maphelo a batho gore batho ba kgone go phela maphelo a makaone. Se ka kgotse le re phela lefaseng e le gore go tletše malwetse a mantšhi tše tšengwe ba cholera ya kgotsa e tlatše lefase ka moka. Last re bile le COVID-19 o kgotse le gore e tlala lefase ka moka, batho ba tlhokofala ka bontši and a dire maphelo a batho a be kaone. Se ka kgotsa batho e le gore batho ba bana mešomo, batho ba tlaišega, batho ba bolaiwa jalo le jalo. Kore e light worker mmereko wa kore dilo tše ka moka tšona di seke tša diragala and ebile ga a dira gore go be le khutšo mo lefaseng ka nako tše dingwe ge re dira dibe akere modimo wa re punisha and le badimo ba re punisha. Punishment tšona kgotse di tla ka like kgotse go ba le re gopola ka mo bibeleng ka taba tša Noa go e tla metsi fula re sa fela re a bona le ka ile gore a nape a dira lefase ka moka, modimo rile ka setlha sa dira lefase ka moka akere mara go fela ba le di-storm tše e le gore kgotse le gore di sentše ditsela, di bolaile batho jalo le jalo, di thubile metse ya batho jalo le jalo akere ke go bontšha gore go na le ntho e le gore e dirile. Mohlomongwe re kwatišitše mongwe a metsi o mo itseng, mohlomongwe re kwatišitše badimo ba ba itseng goba mangelo a maitseng jalo le jalo, then ke di-punishment tše le gore re tlo no ba le tšona. Go tšwe go ba le di-tornado, go tšwe go ba le di-storm jalo le jalo. So a light worker gantši ke motho e le gore o tlo bontšhiwa dilo tša mohuto ge di tla, any disaster ge e tla o kgona go bontšhiwa and ba kgona go molaela gore o swantše a direng le ge ba se ba molaele wa o tseba mmereko wa gage. Mmereko wa ke thapelo, o swantše a rapele dilo tšeo ka moka tšona dilo tše di seke tša diragala. So a light worker e ka nna ya ba anyone o e le gore na spiritual gift akere not batho ka moka ba na le spiritual gift, go na le few ba e le gore ba kgethile gore e be di-light workers akere. So ge e le gore wena o a light work, wena a light worker goba ga se wena a light worker, re swantše re no tseba ka light worker gorena ke batho ba mohuta mang. So di-light workers ke baromiwa ba modimo, ke batho ba le ba romilwe ke the universe mo lefaseng, ke batho le ba romilwe ke the mother earth mo lefaseng go tla go tlo change dilo tša mo lefaseng, lefase le be kaone kore dilo di fetoge. Masetla pele a santše a diragale a stope a ska diragala goba le a ka diragala a ska diragala ka bontšhi o kgotse le gore a fetša lefase. Kore a light worker ke motho gore o phološa batho ba bangwe kona mmereko wa gage ene mmereko mongwe wa light worker kore a tliše di-spiritual messages, a deliver di-spiritual messages mo bathong ba bangwe, a reache batho ka moka batho ba lefase ba ka kgona go ba reacha, a ba botša lentšu le lo le sepedišana le spirituality,
a tlisha di-spiritual messages mo bathong gore batho ba tsebe a lot ka spirituality. And gape ke go rapelela batho gore ba fole. Light worker o kgona go romela kganya ka thapelo ya gage fela, o kgona go romela kganya ka ntho re bitsa ke telepathy, ke ka mokgwa kgona go romela ka gona. O kgona gore o lwala a light worker a o rapelele, a o romele a light bulb le bone le letšhweu le tle mo go wena, le tsene mo mmeleng wa gago, le tsene through the throat chakra, le sepele le mmele wa gago, le o fitlha kwa di-chakreng tsela tša kwa maotong. And then le dirang le tliša kganya, le koba malwetse ale automatically bile la o fodiša, le ntšha di-negative energy ka moka tšelo gore di causa malwetse ka raphelo ba gago, gomme wa fola. Ke mmereko wa light worker. And ebile light worker o tliša le spiritual protection. A kere ge re le batho re le jalo re a attackiwa everyday, go na le ntho re bitsa ke a spiritual war, e gona everyday ya diragala everyday. Kudu bošego re robetse magareng ga nako tsela tša motho ka ma 12 o fitlhela ka ma 4:30 ya masa, ke nako le re bitsa ke the witchy time, ke nako le leng gore ebile ba bitsa ke the spiritual time. A kere ke nako le leng gore ba re a veil, veil nka no re ke e tshwana le nka no re keng, nka no re lešela so le leng gore goba whatever goba mothale o le gore o kgaogantšha the spiritual realm, lefase le la semoya le lefase la rena ka moke, ke a veil. A kere so ke nako le le ka yona nako le ya bo ma 12 2 3 ke nako le gore veil la e ba very weak, and then that is why the spirit di kgona go into the spiritual realm tša tla ka mo lefaseng la rena. A kere batho le ba dula ka rantlo tšero di-haunted, ke nako le gore tšona dilo tšela di ba hauntang, o tse gore tšona already ntlo le re haunted gore already dilo tšela di gona di tshetše veil la di tlile ka mo motseng ola, mara ka nako ene we dilo tšela di thoma ba wese, ene tše e le gore ga di haunta se di tle ka mo lefaseng la rena, mara ke nako e le gore di thoma go tla. That's why ke nako e leng gore le manyolo a rena ba ba lego mo leseding, badi ba rena ba lego mo leseding, ke nako e leng gore ba kgona go thoma go communicate le rena. That's why re tla botsa batho ka motlha gore ka 12 rapela o ke protecte from any spirit, any spirit se le gore ba se sorobala ga botse, se a tlaišega, se nyaka thušo wa kgotsa se tla se tlo tlhopha wena ka moke, goba di-demons di tla di tlo tlhopha wena jalo le jalo. And ebile go rapela ka mokgono ke nako e le gore o invite manyelo a gago, ba tla mo gaufi le wena, ba tla ba tlo kgona go familiaretša, ba kgona go tlo go protecta. So a light worker o tliša spiritual protection mo bathong, a kere bathong ba ile gore ba nyaka that protection. O tla ba šireletša from batho ba go seleka ba thakathe bošego, o tla ba šireletša from di-spirit tše le ra se dirobela gabotse, tše le di a tlaišega, gomme ge di tla because di nyaka thušo ga di kgone go tla gabotse, di tla ka o ka re go kwata go bantwa goba ka mašata. A kere le le gore eme ya tšona a se go tshwenya goba go gobatša, eme kore ba nyaka attention a go kgone go ba thuša ka dithapelo, ba kgone go ya into the light, goba o nyake motho le gore o na le maatla a thapelo, a ka kgona go di rapelela, a kgona go ya into the light, ka gore go rapela spirit ke mmereko ga se papadi. And then ebile di kgona ebile ke di-light workers di sa rapela gape go kore di sa re lwela gape in the spiritual war. A kere spiritual war kgotse ntwe la gore bošego robedi madimoniši a ona, di-demons di atla mo go wena, tše dingwe ebile di atla drobela le wena, o romela ka ditikološi, o romela ka dilo tše šoro jalo le jalo. And dilo tše ge di tla ka raphelo ba gago, ge tsena ka ra motse wa gago, di tliša more darkness ka ra motse wa gago, di tliša dark energies tše le gore di a le affecta. O robetše gabotse o thakgetše, o tsoga o kwatile, o tsoga o nyamile, ga o tse gore na o ne o tsoga o ferekane, goba o tsoga o lapile, o sena maatla wena during the day ga o na maatla, o felelwa ke maatla. Ke ntwe la gore tšona di-negative energies tšela di dirang di survivor, di ja energy ya gago. Energy ya gago le motho santse vibrate le godimo on a higher level, mara ge a vibrate on a high level, a kere ke ntwe botse. So wena o ra re santse o tšwela pele ka protector energy ya gago, ene o make sure gore ka metha e vibratela mo leveleng eo, mara ka kgotse le gore o ja dijo tše le gore ke di-low vibrational food, setse ke boletse ka dijo tše di loketseng batho ba nang le semoya, goba dijo tše di loketseng moya, dijo tše di sa lokelang moya. Ga kgotse le wena o ja dijo tše le gore ga di a lokela moya, ke dijo tše le gore di na le low vibration, di tlo affecta energy ya gago ya mo mmeleng, di affecta di-chakras tša gago, di-chakras di ba blocked, di-chakras di ba underactive. And then ge di ba ka mokgone moka then di dirang tšona di-demons tšela,
tsone negative energy tsela di a tla di dula mo go wena because di nyaka poleke le gore e na le low vibration energy mo ile di tla re ttle le gore energy ya gago vibration energy ya ile ka o ya godimo di diranye di a isaka jwale le jwale di a ija and then wena o phela energy ya o ile mo fase ge energy ya o e vibratela mo fase o tlo kgwetsa o le motho gore o phela ka malwetse yana o se re sele o sasa ke se a notla gafetša ya bobedi o tlo kgwetsa le gore o thoma ba le madimabe le ja di sepela gabotse ka ra bophelo o ba le mathata tšhelete di a blokega ga kgone o kry-a di-blessings tša o tswa go modimo di-blessings tša o tswa go mangelo a gago and then o tlo kgwetsa le ebile o ba le mathata ka mo mošomong o phela o kwatile o phela o le overwhelmed o tlalelane o le anxious o na le stress o na le depression ge dilo tše di botse di diragala ka raphelo wa wena ga o di bone wena o no bona tše le gore ga di diragala ga botse o thoma ba le negative thoughts ga o sa ke tshepa wena le go rapela o sa rapela with faith because o na le too much negative thoughts ka raphelo ba gago so ke dilo tše le gore santse o di lweshe o di kobe ka raphelo ba gago o di botse gore ga di belonge mo mmeleng wa gago. So a light worker gore a kgone go dira lotse ka mokana tsona tše ke setse ke boletseng ka tsona o swanetse gore a phela a le on the light go tla le kganya ka raphelo ba gage o se ka ba le any negative energies o ka se kgone go lwa le negative energy le wena o na le di-negative energies ga o kgonagala gore o kgone go lwa le negative energies o swanetse o be le di-positive energies gore o kgone go ba le fifi o ra gore wena o swanetse o be le kganya o be kganya ka bose wena gore o kgone go lwa le lefifi lela o le kobe. Okay, ke bile le pono e nngwe beke ya go feta or last week ke sa pola gabotse last month go na le motho ke mo thušitšeng ke motho wa nna ko America ke le black American ke mo thušitše ka mo consulta ka re fetša mo consulta and then a order dilo tša cleansing ka mo romela tšona ka Korea ka mo fa di-instructions tša rona di šomiše jwang a di šomiša mokgola ke la di šomiše ka gona ga fetša o di šomiša and then beke ene la fetšeng ka yona wa thoma o tla voice kry-a leina mo ko leno tšwela in my thoughts le tšwela gantši le gantši ka mo monaganong wa ka lebitso o ka le tšweletše for 3 days kore ka motlha le tšwelela gantši le gantši kore like repeater so lebitso la motho ke motho wa mosadi ke putša ke re ba re motho ke mamara gape nna motho iša ke motsebe and already ka lebitso lela le tšwelela a kere okay ona le mongwe ke a motseba wa lebitso lela but ka motlha ebile ke tseba ba babedi mare ka motlha le tšwelela a kere kore ke tlela ke a se vision mare ka mogare ga nka no re le tlhola ka la semoya a kere le le a itšwele ka vision kore ge lebitso la motho la le tšwelela already ke tšwelela ke mmele wa gago rona motho o bopegile jwang and ke bona motho ga a tshwane le batho bale a sa bopega ka batho bale ke ba tsebang ene ga o sa no mo ke mo tsebang wa lebitso lela. Okay, ya direla for 1 week ka moka mara 3 days matša mararo and then after mo week ka ba le pono a kere ka ba le a vision ke no tswalela mahlo and then vision ile a tšwelela ka bona yena motho nola lebitso la le tšwela gantši le gantši mara o ba mfuraletše ke bona mokokotlo fela ke se gore ke se ka bona sefatlhego sa gage a le busy mo tray o ba tshwere tray tše teletšo ka nna gore tafola a bile go nna mabotola mantšintši mola ona le lona a le busy mola ntša tlhagatlhagantšha dilo mo gaufi lena bo ile banna ba babedi wa mo gare motho ona letlala la be le le very very pale o ka se re ke motho wa nnete le very very pale and a ena mere metšheu and a green kore a šintše so la bona movie yo kgotsa re bona ya bojoker gore na bojoker ba greena jwang go ba di bitšeng batho ba di like disorokisi so di-clown ka mokgola di greenang ka gona ba greenile ka mokgonola a tshwere toothbrush a tloditše powder e tšhweu mo godima toothbrush a ntše a greenile ka mokgonola a šintša mokgonola a ntše a mova toothbrush la kwa menongwa la gage a ntebeletše and then gaufi lena bo ena le o mongwe gape wa mokgalabe o e leng gore okay mira be se metšheu but o ba ena mere mentši le tedunyana le ena bele motho wa mosotho o ba tshwere patla and then o ba ena le mmele ola wa letlalo le lephedi yena ko mosesenyana se motho wa ba le mmele le ena ba ntebeletše kudu go bontšhela gore ba mpona ba le 2 and then a fetša a thoma bitša lebitso lela ke lekoleng lebitso lela ke lekoleng le bitšiwa nka se bolele ka lona a le bitša la mathomo a fetša a re ga se no le bitša la mathomo a bolela something one word fela word yela a e boletšeng ga se ke kwa gabotse but ke kwele gore ye ga se polelo ya gešo ebile a se sekgowa ke kwele gore ke a foreign language a kere so a ke senang kare ke language ya mo kae then a bitša lebitso la mosadi la gape la bobedi mara mosadi la senke a 10 o ba senya kore ke mmone
Okay, and then ge ke tlo consulta motho o la gape a nyaka go no check tša checkang o like mo rometseng dilo wa America, and then automatically ya no tswelela ntho ile kore automatically ka no mmotsiša ka lebitso la rona mamang ke mang, and then a nama mpotsa gore ke mang. Ka mmotsa ka re no ka mošana mamang wa mo tseba na, a re eng ke a mo tseba. Then ka mo tlhalosa ka mokgwa ke mmoneng ka gona ka ra vision ela raga o no ke mo tsebang ka mokgono a ba nromela pictures tša ka mona re aga a se ke bone sefatlhego nka se confirme sefatlhego but mmele ko ona. After ke seno mo consulta the following day kore okay ya bantela gore o nkgopela gore ke botšiše mo maybe badimo ba ka mpontšha mo ka yena ba ka mpotša mo ka yena, then ka botšiša ka se bone selo, and then fro ka tsoga ka rapela gape ka botšhape ka yena immediately, then vision le ya tla gape ge e tla gape then ke bona yena mosadi o nola o sa mfuraletše ga nyake ke bona sefatlhego sa gage o apere gown e telele e grey ebile o thoma ke tshwara dinoka kore kare wa nkgantšhetša gore nka se mo dire selo, then o thoma o tla mo gaufi le nna kore o kare wa floata mmele o la gage o batamela mo gaufi le nna. Ga a fitlha mo gaufi le nna then kore ga ntse a batamele go thoma ba too dark kore e ba darkness jale ke lefifi jale. Ga thoma o fitlha mo pele ga matlho a ka then go tla light engwe ka speedy mo matlhong a ka gomme motho la a nama a nyamelela kore o kubile ke light ela go ra re ya mpontšha gore le a ba mpontšha gore yena nka se mo kgone but ke mo kgonne because light ele ya bontšha gore e kgone o dirang ya mo destroya. Kore ke no fa example ya a light worker gore for example e la gore as long as go sena light ka bophelo ba gago o ka se kgone go lwa le di-negative energy, but go ena le light o kgona go lwa le darkness because darkness ga e nyake mo le gore light e gona. Darkness ka motlhanya ka poleke le gore a gona light go kgotselo ka mogae ka mo ke a se re thekge motse go ba le too much darkness, then go ra goreng bathakati ba kgona go tsena badimo ba kgone go tsena ka gate ya gago because go tletse lefifi fela. Mare ge motse o thegile o le gabotse bathakati ba palela ko tsena, and then go ra goreng then badimo ba kgona go tsena ka mogae ba tla ba go familitša ba tla ba go protector ba go bontšhetša ba go bontšhang tšona. Lapa la gago ya ba lapa la badimo ya ba lapa la mangelo ya ba lapa la protection. Okay, so a light worker o swantse re ka mehla a phela le on the light o swantse phelo bo na le kganya ka bophelo ba gage ga tshwanela go affecta ke di-negative energies le ga tete. Negative energies di re affecta in so many ways. Motho mongwe wa o rumula and then wa kwata go kwata mola then ke it's natural gore o kwate mara o kwata mola o no tseba gore o attracta di-negative energies tšela ka bophelo ba gago. So o ka kwata it's fine but ge o fetša kwatologa goba o ka re o kwatile nko nneka ka moreng ya o dule o itee o laete kerese tšhweu and then o hemenyana gabedi gararo and then o fetša go kwa re ntho e ke bare keng go imelega mola mo mmeleng go tlogile then o rapele o se ka wa rapela e le gore o sa kwatile tloša go kwata mo pele o fetše o kgone o rapela o tla bona go tla ba le kganya ka bophelo wa then o ra re o e fentše negative energy ela go ka se dire sewe e tlo go affect e tlo no dula mo go wena until and until then wa thoma phela o kwatile wa thoma tla mathata mantši jalo le jalo jaanong tla di-negative energy ano tla ka mehuta le tla dirakela mo mmeleng wa gago, and ge di tloga go wena di affecta batho ba bangwe because go ya o tša energy le gago o iša go batho ba bangwe then e dirang e affecta batho ba le ba bangwe. So a light worker ga tshwanela go practice dilo tše di-evil, ga tshwanela go dira dilo tše dimpe, ga tshwanela go practice witchcraft, ga tshwanela go dira dilo tše dimpe, ga tshwanela go kesa go lakaletša batho ba madimabe, ga tshwanela go ba le mona, ga tshwanela go bolela maaka. Ge e le gore wena e light worker o ka kgotse le gore during consultation o bolela maaka mangwelo a batla go furalela le badimo ba batla go furalela, ene bolela fela tše le gore wena di bontšha ke the spirit tše e le gore o di bontšha fela ke mangwelo a gago le badimo ba gago, o se ke wa tlaleletša le mo e le gore a go nyakege ka gore o dira phošo ga e sa le ka consultation tše di tšwa molemo wa santse be tše e le gore di tšwa molomong wa mangwelo a gago tše e le gore o bontšhiwa tšona. Go ka kgotsa le dire consultation gona motho a o botšang dipotšišo o botša potšišo itseng ene wa checka le badimo go ba le mangweloi wa se hwetše karabo o se ka wa bolela maaka botša motho o mo consulta gore badimo ga ba responde simple ya kgonagala
ga se gore ge badimo sa go bontšhe o ra re wena motho la o tla o nyatša or something. No, botša motho we nnete. Nako badimo go na le tšelo ba rata go di reveala during consultations. Go ba le tšelo gore badimo ga ba nyaka go di reveala ka di-consultation, ba nyaka go di botša monga ditaba straight. Ya ba ntho e lele gore ba tla di tliša ka ditoro, ba tla di tliša ka di-vision. So gore monga ditaba santse a make sure yena a bone gore o kithuta go kopana le badimo ba gage, a kithute go ba bitša, a kithute go bolaya le bona gore ba kgone go mo fa dikarabo tše dingwe tše le gore wa di nyaka. Ka nako ba kgona go romela gore sepela consulta, it's fine. O na le tše santse di tle through consultation, but o na le tše le gore ba nyaka go di botša wena straight goba ebile ga ba ready go answera question eo ya gago. That is why ba sa arabe. Ke tšengwe tlo tsamaya consulta le motho mongwe kae, then after a araba potšišo yela goba tše tšengwe a re o sepela mo pateng wa tlhakana le moprofeta o mo itseng, then a tšhwa a bona ba mmotša dikarabo tšela, wa no ka kopana le wena go botša gore 1 2 3 4 5, then o na le dikarabo tša gago. So go le a light worker o sa bone ditaba o botšišwa potšišo simple, o no botša motho gore ga o kry karabo, it's natural, o se ke wa bolela maaka. And then a light worker o swanetse gore a bolele dilo tše le gore wa bontšhiwa immediately. O se ka kgwetša mangelo goba badimo ba o bontšha something wena o sa se bolele, ka re ka nako o sa se bolele ntho le ya sepela. Ba gomela morago badimo, a gomela morago mangeloi, and then automatically ntho la o tlo e lebala because wena a se o e bolele bo swantse ba e boletše. During consultation wa kgwetša ba o bontšha something se le gore swantse o se botše monga ditaba, wena ga o se bolele. Mohlomongwe ke ntho la gore o ba le mona mo go yena sorry, ga e nyakege ntho o le gateng. Ga wa tshwana go ba le mona, ga wa tshwana go jela sa di-blessings tsa batho ba bangwe. Go ka kgwetša le gore ka yona consultation ba go bontšha se sengwe wena wa se haida, tseba gore o kwatiša mangeloi, o kwatiša badimo. Ka nako nngwe kgwetša le ntho eno ba go bontšhang yona o swantse o botše monga ditaba, ke ntho e le gore santse e pholiše bophelo ba gage, e mo protect. Mohlomongwe mmeleko mo serious wa tla mo go yena, and then wena ga o mmotše taba tšeo, then go raya gore wena o dirang o no mole sa wela ka re ga mollo. Gopola gore mmereko wa gore o protecte motho owe, so wena ga o mmotše mme botšha wa go bolela gore se sengwe ga wa tshwanela gore o haide ditaba, bolela seo se bontšhago, se o bontšhiwang sona. Ka nako ngwe ntho eno ke ntho e le gore e tlo mo tlišetša di-blessings tša gagwe. Go na ntho e le gore santse a e dire godimo ga taba tšeo mo ditšeng tšona, gobe go na le action santse a e dire godimo ga taba tšeo mo ditšeng tšona, wena ga o mmotše. Then go raya gore di-blessings tša di feta ka tsela, yena a sa kgone go di bona because wena ga se o mmotše ka tšona. Mare ge nka bo mmoditše mohlomong after more, then nka be o ile wa bontšha gore santse a direng or badimo ba batle wena ba tla ba mmontšha gore dira 1 2 3 gore o kgone go kry-a di-blessings tša gago. Batho ba ba se ke ba bloka tšona goba ba se ke ba go utswetša tšona. So ka kgwetša le gore o haida ditaba ka nako ntši after consultation, o tlo kgwetša le gore wena o bego o consulta motho owe, wena e light worker, then o thoma go ba le go lapa, mmele wa o ba drained, energy ya gago e ba drained, o ka o feleletswe ke maatla, o ka o sana gore o lapile, o ka re o ka robala, o ka re o ka dirang jalo le jalo, wa tlalelana. O tsebe gore go na le a se o dire mmereko wa gabotse, se go raya gore you must learn from that. Next time dira mmereko wa ka botshepegi, o se ke wa kwatiša badimo. And then a light worker, because wa bontšhiwa, ga wa tshwanela go invada di-privacy tša batho ba bangwe. Ga wa tshwanela gore wena o nyaka go tseba gore na go diragalang ka ra motho ola. O tshwana le motho le gore o na le the gift of telepathy. A kere gift of telepathy ke la gore ge gift ya gago e le more active, o kgona ba go bontšha badimo gore na motho la o naganneng, motho la o dirang, o kgona go manipulata motho o mongwe, o kgona go manipulata monagano wa gage. But then ga wa tshwanela ka baka la goreng a ke for example, ge ke le a light worker ga ke a tshwanela go checka ditaba tša motho o mongwe, go checka taba tša bophelo ba gage, go checka di-personal things tša gage, go checka di-blessings tša gage ntle le tumelo ya gage goba ntle le ge kore wa kgwetša ke dira without consultation. Wa kgwetša le gore okay ke tseba moketekete, then ke dirang okay ke šomiša seprofeto sa ka gore ke kgone bona nna go diragalang ka mokara motho, ke checka motho ola, ke a mo checka, ke checka taba tša gage. Ga ke a tshwanela ke boloi ntowe, ga ke a tshwana go tšhela taola tša ka ke checke motho o mongwe yene a sa tsebe, ke boloi ntowe. Mmereko ka kore motho o tla tla a tlo consulta a patela consultation,
and then through consultation ke na le yena ka mo checkela, unless le mo ibunya ka gore ke mo checkele ke mo romele voice note. Okay, it's fine. O patetše ke namka then ke tlo dira mošomo wa ka, then ka mmotša ditaba tša ga e sentho la rona ke nyaka go tseba ona go diralang ka phelo ba gage, e re ke check ona go diragala eng. Ke boloi nthoe boloi bo thoma ke yona ntho e newe ga motho a rata tseba rona mamang go diragalang ka yena, mamang relationship ya sepela gabotse na, a na ba lwa na yena le molekane wa gage na, mama a na o tla phasa na, ba o tla kry-a mmereko na, a na di-blessings di etla na. Ke boloi nthoe cause mona o thoma ka mokgonouwe go checka maphelo a batho ba bangwe, o kgwetše tša bona di sepela gabotse, obviously then o tlo kgwetše le gore o thoma go ba le mona. Ga wa tshwanela go checka maphelo a batho ba bangwe without their consent, without consultation. And ge ke le a light worker, ga ke a tshwanela gore ke kgopele manyolo a ka le badimo bao ba ka gore ba protecte gore ba protecte motho o mongwe a kgonagale. Manyolo a ka le badimo ba ka ba protecta nna le ba lapa laka, ba ka se kgone go protecta motho o mongwe kae. And a ke a tshwanela ke botse badimo ba ke ba botšhe ditaba ka motho o mongwe gore mamang go diragalang ka yena, mamang o safe na. Ntho e ga ya tshwanela, especially bile ke e dira without consultation oba without motho la a sa tsebe. Ga ke a tshwanela, ke invader privacy ya motho o mongwe, ke invader personal life ya motho o mongwe. So ge ke le a light worker, yes, ge ke rapela ke mošomo wa ka gore ke rapelele batho ba bangwe. Nka no rapelela batho setšhaba ka moka, nka no rapela mokete tsa gore mamang wa lwala, but ke o rapela this time ga ke bitse manyelo a ka, ga ke bitse badimo ba ka ba ka se kgone go protect ka gore ke baka bao ke ba protecta nna. Manyelo a ka ke a protecta nna, not wena. So ge ke o rapelela go ka nkgopela gore koko ke kgopela dithapele, kgopela o nrapediše dilo tša ka tša phela di sepela gabotse goba ke a lwala, ge e le gore ke tlo go rapelela ke tlo bitša modimo, the almighty God, ka bolela le yena ka wena, ka mo kgopelela protection, ka mo kgopela gore a o thuše o fole, ka mo kgopela gore a o thuše di-negative energy le mo go wena, meleko ka mokana e tlogo mo go wena. Ke ntho e ke tlo e dirang, ga ke a tshwanela ke botse badimo ba ka ba manyolo ya ka ba go thuše, a e kgonagale. Okay, ke yona mešomo ya a light worker. Ke a le leboga, a re kopaneng gape mo nako e sa fetšego pelo. Ke a leboga.